U Sarajevu je policija danas bila na nogama, duge cijevi, helikopteri, specijalci, teroristi koji su zaposjeli školu i na kraju uspješno spašavanje svih talaca i uhićenje terorista. Srećom nije riječ o stvarnoj nego o simulaciji akcije u kojoj su specijalci iz naše zemlje i zemalja regije izveli taktično pokaznu vježbu reagiranja u kriznoj situaciji. Cilj je okupljanje elitnih policijskih snaga iz regije je razmjena iskustava i povećanje operativne spremnosti na izazove sigurnosti u regiji. U završnom činu 4 tima uzela su učešće. Prvi i treći tim su imali zadatak da čiste dvorište, prizemlje i prvi kat. Treći tim, naravno isto to. Drugi tim je nasilni upad izvršio kroz prozor prvog sprata i izvršili smo rappelling s krova, praktički upad, vertikalni upad na drugi kat. Ono što je bitno, znači mi nismo raspolagali informacijom koja je kritična učionica i tako da smo jedan vremenski period proveli unutra čišćeći sve prostorije, odnosno sve ono što je od značaja u odnosu na izvršenje zadatka.